Yamwache mwakwa Badwam TV Badwam jumedie no eso de radia se na ye fiada enum no an ye de ajeje wa baba no de adu so ye Badwam kase nsam no nia etodwa wo mu bia wo betie ni Ministry of Agric won mabo awramu otema bia yakraw enuane no ye de no ene nsam ahodo bi na no pay ebro sa Adom TV Badwam kase wo share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 Oko YouTuber search Adom TV Tube, kwadomonline.com, and semi ni bebre so ewo ho. Midi di afia amankwa tamaklo. Afia ni demiente said and 70 mu etie. Make us say a yes, share Ministry of Agriculture, one more boy remo tema. Bia yakraw enuane ahodo na one di we ni mu ekohono eyora Clement Apak ono na say Chief Justice Chief of Staff Ora Julius Debra on asha won so won ko sabeya mampani hye no a osinnuane na ewo ho yemfa nko senior high school mu no on befi ase edi ho dwuma kase no etwaso. We are currently here in Tama, and our mission here is to give effect to a directive given by His Excellency President John Dramani Mahama. Ghanaians will remember that when he attended the Thanksgiving service at UPSA, he indicated that it was necessary to provide immediate intervention in terms of food to our wards in the various secondary schools across the country. As I know, we are dealing with all the secondary schools, all public secondary schools are going to be beneficiaries. And I think, give or take, we are looking at about 900 or more schools if you add the secondary schools and the TVET institutions. In terms of the quantities, we will give you a fuller breakdown because we are still working out the details in terms of the phases. We are starting with Greater Accra this evening, and of course, as the days go by, we will be reaching out to all the regions, to all the schools. And I must say that the Flagstaff House is coordinating this assignment. As you can see, the food is being moved by military trucks. There will be trucks also from the Ghana Police Service to support the movement. National Association of Graduate Students, teachers, I try to tell say Nagrat, Nene, once on GDA power, Harina Dusu, ye, ne abaya boni din say. Omehwe asweye hwe nwumesua so no ra Angel Kabuno our president no chirumo se bandada etwemu ebrebi enye MPP NDC bandada no ebrebi etwemu na oye employment minister no ni nyoma pa bi oye yenti omo ogidie se ahanso a yede no aba abehye no se de tie bia no obebo no homoden oni Adom kase etwaso. And I must say that the Flagstaff House is coordinating this assignment. As you can see, the food is being moved by military trucks. There will be trucks also from the Ghana Police Service to support the movement. Facha papa yebehwe na yenya ura Angel Kabuno ne nsem no a oka edefa ura Haruna Idrisu ehono Adom TV Badwam kase na uguso no na kwawa from plains adehye na won mo sre empanifo se ferry no ana shubonto no onhwe na woni hu dwumansiesie se be ya wakone abadie no nso ebekoye pampanifo sebo e man so mo 3 months omo anhwe hu bibia man ya emrepam no yebesan tu anamo foforo ba no kware nyame anim up to date ye bisa pantofo na mwa omde man ne se engine dey complete oba eminu ya ahwe a ya chia na egu so de ekọ omse engineer kom na mu bibi de shortel na propeller eno ne no ade aka ba mpanifo so metie se ebi aba omakra bi aba se fa he no de yentime nkyere enti up to date enya de a omatimi ama egu so de achi ekọ eno echi no driver fo bia wono mu de wonjuma e wo sa be hososo de nsem wese to akwasi dwamena enim Oma shebo said ya woka no but yes still yenti ho hwe omo de prepare aba yes yenti ho hwe nti ye de achi elfu panto na
yetimi break timi free am yetimi pem panto no pem panto no so a omo man say omo mfan yenye panto no ye ntini adesrede na disrem panifo so omo hwe na omo nyaman ne yes still no ye say the break ni free wo panto no so na me fa na say ye de pem ma na wasan kofa weda ne asan ba be ye no eno so ya dwen ho san ye nti ase ntimpanifo mram no omo hwe ma Ayenkwa Akache North wɔ from Mantamu na beto dwa sɛ ya kyerɛ nipa mienu bia yesusu sɛ wakum obi a wɔde kɔ nyankomade kase no edeba sie ganyi magaria maga komunam wonto nyama agwomasam kemye papa mye ba sia pam kemye gbon na mye fa to go assembly emye gbema nya no sia oba nwu ya le jojomo na chinyi ta mara kama ponchu Enwechi no Akache North MPP amonyoko no teteneni Godfred Kudalo enso ebo aposifo abaso ewo sena wonomu edi wonjuma anwo hareso akwakoche nipa mienu yi. But the same person ikorona ba achicho jage wono miapa police station chairman a threaten ba yowuga. So after the election day 7th December the family of Agboji Ahiabova Agade afi of Adako. Yeah. Because of the threat. Okay. So yenemu kase die abemu ye wetina nanu ewo ensiedu amu no ade se wonomu ede akwakopie mu ewo St Anthony Hospital no wo George amukrabia. So kande wo hina na wo akrafo kokoben ewo Asante Mantam no emu nipa bi akum no ya yenhunu de panino eyeye na ukyeremu a na opie kakra no awura ne fie hɔ na etuo kasai Adom TV edeba Enkane ohina na owo akrafo kokoben okofrobo na boaten na betodwa se nipabonifuo bi akoto ne tuo amanei wawu ewo mojahyew mu amanebo no echemu se nanan epie kwa abonten ukuada etwamu anadwo duba akokoto aduane a onam kwa so beduru ne fie kwa no a obi nim baabi nipabonifuo ikɔhye ya woto saa etu ade kyenye adehye hu se nana ewuda emojam aposifo ensa enyanka nipa obedi saa awurukasem die nanso nana abusuafo ensusue mu kyerɛ sɛ ɛyɛ otan ho rakwa ɛna obi agina so agye wɔn de hye nkwa ɛde afiri ne nsɛm ade hye wɔ kurom hɔ ɛkyerɛ sɛ wohwɛ nana empofiri mu ewuo ya ɛde amhyehye ɛne ehu ɛna abɛtɔ ade hye a ɛwɔ akrafo kɔkɔben ɛso wɔ mosra posifo sɛ ɔmonyere bambo mu ɛwɔ hɔ Bushen Police Command akofa emu no akopie mu ewo emukurabia wafiri nhwemu ase epe nipa bonefo a wodi sa anyamena seminde na begina emra anim amansan chia me kwadwo bi miriku amanebo Asante Mantamu Yankwa po ya Mantamu na adehye wo Akwasiho wonu mususu fisem futuro ade eku wonu mo ye papa wonu mo sempanifo so o me bibi mfa ho ma won nti sa wapomuden ene yetoto na asesa no twemu bia no gese upe udan wachi ekire ka no na say ka mienu futuro nti enya accident unam lolo kwan okra na se wo kwa ni se ka twemu agese udan wachi ekire lolo kwan no nye se futuro be bo ewura no wo be bo otintesu a enfuturo ohimmo enfuturo na se mani makoy operation mi koye baaye no me sa ko check up no we se futuro asa ewura mani no yesa me sa kokoy operation bi eti futuro ne de se omo amegu eyi so mo ya che se yebewu kura no le kwan na bro yeso aye mfuturo se yen ete kwan ho ton wade o usi niama hata fie o che se bibia bebia no age se mfuturo na wo de beye nti se yesre afo na bo afo se omo meboa yen na omo meye no le kwan no e ma yen nipa wo kromo na ya yare report ayenya from your health center one say you tramuche for the next 3 months you benya complaints of asthmatic patients e nipa benya asthma you bebo wa enfuturo kunye wa edamu babia eti yesre abanfofra aba yewura John Dramani Mahama His Excellency say na dawroma we dia enye demonstration na mum no yadesre die administrator wono ehwe nyinahini government hospital so ra agenesiedu odi adesre na eto edwa se ayaresabia kese na ewo ho no niam ahodo bi to sini omuni akade binti emma sade nke wo so won ye wadwuma no omutumi ye ne sa wo sempanifo so wo moa won oni Adom kase ene din komwe
There were challenges accommodation, your power generation plants also no for more than 10 years. You go so day in and day out. A machine here the HS and the maintenance cost and also yeah I was so yeah tun safro bibia say onyina nye den enkambom adwuma no de ya wa ha ya the staff strength ni twam 200 nti before say the air crowd are ready ti nya external support so so ebeboa Kwadwo ahenkan a wono eka group no ho ene Adom News nsɛnkyɛwfo twetwe nkɔmɔ no wɔde nsɛm sei ene tudwa yɛyi ne kuro kitwa seven kuro bebree atwa na yin wohia Israel say ye kromfo no mu amana no mu US Germany UK fo ko nenya bia obeti sade obia no woman na yem hyehyɛ no ma no popo because ofi ba bi na be pie krom a o first aid ne nya hin hospital so we nya sa be emergency first aid na me entitu a na sem fo ko kuma so wo ka kra we no we electricity ni fridge ni sa deliver best too e dia anse ni oba ko wo no da from sabi workers na one day no more said in second no be abana so na ba ntima nya nka sa ba ntima nya ntino yesu kroma na nya biti a yesu mo ko so ye ko no a we na ehunu ye hunu se hospital ba akokora obe 30 ni bu be yesu etiminya ba 20 kra ma omo a ebeboa Aminyina no so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pɛ ye de siase da no nkɔmɔ emre ne adaje a wo de famie yesre ne die mu a kɔso na ne yentna sɛ wo kɔ adwuma de a Rare Hoson Phone Combra. Nimum join the live or YouTube, Adom TV 2. Your quabba, the bonkrata no online, dear no, edit was so.